Hello viewers, also say amasapenin kazana salam kahin pivin chule tuni phat pha imu so pathin thangwa num hanlang chule tuni hin ki pom te in ilawa ke hobi theding in pa thangsat ahong in ama hi ni ke hobi diu hi ji chun amasapenin ama hi hepa hi ama self introducing ke bol hanlang chule aban wana 1Q a week teacher in bol diu hin dunia ni ke holim video pa thangsat ama in self introduction ani ki bol so te ke pao min ke ma min he ele Ruren Thangsat Kipgen, former General Secretary Cookie Baptist Convention so tiang le KCLF Chairman kanutuin so tiang le mundang danga jam kan ki mang chain ke ma hi pathin thua ministry te ho jong hi anakini jin tunia hilai monai interview dinga hi ke jong kam kalson thi te ho zalin interview bot ho chunga ke pa tu si ke pa me pa ke pa men tu ni na phan hit awangin boi he jong la chun nangin hiti ke holim pi thei dinga la nong jin na chunga ke pa thu seven chule tunia ke holim nu di wa hin mi za nam kan nga phat chung pi ding ka ta sanin thil adang tam ta se di jong le cho lo si chon ni khau tin ama sa pen in question answer ani chiu hiten question and dong tin ama sa pen a pa ka hin do nom pen che hi le iti an hung pin tha chule ipiti no hung pin tha nong pin tha chule pathina hi iti an hin to panam pi chom chanin se pi the ro 1980s ti wel langa hi ke kahung pin tha in so ten kahung pin tha namon chule crusade ki bol no a hi kahung pin tha hi ni cha kahung pin tha jowa kunin pakai lengam na to na ding ti ho chu kapin tha jowa panet kan tong pun i jong le ren doctor langkham bi langkham ti medical doctor ama to kan khom win hi cha ama to kan khom na wa ko na chan ama na certain challenge i bol ji in hi cha hin ko ne bible kan simin bible sim chaya ko na hi 1991 a ko na hi pakai lengama ministry ai na kan to pa hi okay so thim te in na pa chule kumizat ta bang hitam to hi 2022 etan kumizat ta bang hitam pa nan to nei to hi retire nei ta cho na to hi retire kai tan 30 years ti vel ta bang hi kan to ta nen omin so tiang le hi chi KBC sunga hi kang lut masanga yong hin kitonga so tiang le aki chai wa yong hi pakai lengam na to na wang chu aki chai di pun yong la ministry mo convention na nikim na 30 years ti vel ta hi wow 30 years ana samomong in mi bang khat chu pathin dei sa jin 30 years masangin no athi in hen la pa mi him khat kum tam sanga yong tam zo ne tong ta ne le ki pa ma jengin chele jil do ding tam ta om ding hin hi chen tu in abana ka hin do nom che pa na hi chi ministry na to na hi hasat na thil jil do ding hi masang chun hasat na gan theina tam ta na hin to ding hin khat na jong tam ta na hin to ding hin tu lai ta poi mo mi jo si ding a poi mo chu hi chu ho ta bong chu i tackle na nim bola ai lo hi chu chu na ni ki mai tu pi a na ni zo a hi chom chanin se pi de pakai lengam na to na hi sa so tiang la anum kiti hi omin mi ho zu sin agyal dan pakai lengam na to na hi num su kai pakai num zui su num jing hi ti lo hi omin ai la ministry hi hung lut tin lein ha sanna buina te ho hi tampi te ho hin kim vel ji hin adi dia hi chi gamla mun chom choma ko na etek ke bolsa na hi chi nai vela ito khompi left and right na ya dinga hi i khut ike nga hi pang tabang ti ho lo hin na satai etek i bol pai ha sama ma ji ai la pakai nung ji ho cho pakai an sin hin i vet na hele ama nung ji ho cheng ha san again thi na tam pi te ho hi an thu ve ti hi ki bu in ji chun gal zo na ding ki ti hi luhan na hi zo ding mol tum ki pa na me thal ke choya zo ding hi lovin ki neu sa ta hi yu mai le gal zo me ki nei ji ki pa ki neu sa ding pathin song po mana ki pa men ale pa ministry ai lo le pathin na to sunga
nangin jiwang hi ahoye ai lo le zil do tengin a phai tia mi pi ho ai lo le tadi a khang dong te ding ong ki pan tha til til ho ding ana sei pi nu mom de pakai lengam na to na hin cái dòng căn gel na hin adi dai khang tha te hon jang he agel ding ti hi kata sanin I cha hin wanoi li sit pumpi mun chuma kalsona chile sana he pakai sunung zui ding a step holi le na he pakai sun step anal chi na te ho hi ka chu kha ding ti pa he practical lai dam sunga he kana tu pen ta hin pathin zalin ichi hi tum na ka nei dung zuin 2012 in KCLF chairman hi na lam kai hi na in KCLF to gun na noisa aniki chin chutem 2017 na aniki chin icha aniki chin na hin ka gel sanga hoi zo la phazo he lam kai hon baptism program te ho e gon pi win chutem le Canada chutel foreign mi munchum chuma mi te ho jong hi baptism te hi Jordan wadunga aniki bolin icha hin tu ni chan gya he ni ve kana chin la he baptism kana bol na hin mi som ni le ni baptize aniki bol cha hite in so ting le gets money hun hin Lord's Supper conduct a bol sa win te ho zo si ka ngai tu ale ke ya dinga ka chan dinga he hoi hello chan lu pi ta te hoi ekipi hin si ka ngai tu le pathin I phem phat bol dinga he di sa hi so tel hi cha chan pathin mapui na te hoi chan na khat chaga si do no min Canada South India mi Canada base ai uma amaya no me khan hin lam kai ho chan boptas bol nom no min Reverend Thangsat Kipgen hi contact bol win tin hotel he announce hoi ta hen an bol win ai le mi ho boptas bol no mo ho cho hung win it's a hin no me nu hi Canada baseball no hin no me nu hi hungin ai le han lang cho hitan te lang cho hitain amanu ko mai kasin nang hi ipida hi tu chan gya hi boptas bol wan ham te hi kana do lion aman boptais su kan leu lion mi hon lam kai hon pastor hon ka tu 18 khumuvin ai la ke man kan accept poi ati ai le ti jun de accept lo wale ipida tu chan gya hi na la lo lai ham ka te hi ka do ai le pathin pha sa le journey aniki nei thia le Israel la Jordan wadunga hi baptize bowling ti hi kana gel hi in tu chunga hi chi program te hoi kana yin te ho zu si ka ngai to ala pathin ka program ka lungyal te hoi ei mur su pe hi ti hi kala en ka ki pa e ati en chi zu chun I ta banga hi aman cha na sei na chun ai le nang hi ipi pastor na hi ham ta hi do chun ei baptist pastor ka hi ati ala ama cha thanum le ji ai le pastor ho hi mi thil chum chuma hi zat cha na hi baptize bol chin na hi itin na bol dam ta hi do live in ken jong immersion tu ya ka phum lut din hi ya he ka sia la ama yo ha ki pa he ji ni ai la ipi mi na na bol dam ti ei dong na lai e cha chun pa cha pa thagau thim pathin mi na baptize ka bol de hi ka ti ala ama cha ho he lo win ata nom he ji ni e cha chu pathin ni ei mo pui na khat sa hi in chu teng le khang tha te a dinga he ga sei ding khat chu I piam te ale ministry ai lo wale pathin dam lai ei pi te ho hi e a dinga hin ho journey hin chi journey te ho lo hi pate ta hi man thiem angayin chu teng le ama to ki ron ron a hi chi ho angayin pa san ale boi da tam ta umhen lang yo le pakai sun nung hoi ta hi zui dinga hi tiam na ikini hi in ade de ni chi pa hi event na le kham tha te a dinga yong temptation so tem zat sum chom he omin a hin la pathin chu number 1 aba satan ama gam la chon phat na hol masawin hi chi jo tiang la chon cheng si yong sun la ki pi be dim hi ti in hang lai thim jil ki te ho zo hi event na hele e te ai pathin thu to hin jil khoma hung chi khom chu tu ni chan ge in success lo he ki mu pon chi ji hin hang lai te in jong pathin to hoi ta hi ki kol cha thim jil na hi ni ya hele chi pathin na ding ai man tam ta hi ki su the hi ti hi ka si do no min hi as ki pam le jing e pa na Jordan madunga John the Baptist wanga mi e ho la hi ki kha thu na lai de hin pathin in nain pui dan ke muin ka ki pa le jing in chile pathin ka thang we in chile thil tam ta hi akizain hin la tu ni hin ni nana to sunga nain bol ho
ni ka dong no men nang Japan a yong an chi ti ve na pa ni cha chu Japan a yin dong ma sang ka ting Japan a na chi na ni cha chu ipi ja na chi ham chule ipi na bol ham chule hi cha chu ipi zil do na ni ne yam pi mi pi ho head ding an se pi thai ki pa mi Japan a kan chi lo nei leadership training adi ja hi servanthood leadership okay in ichi ama hon training ai base a ball pen ta chu ipi ham dil pakai su in asi ju ho keng asil pi a chu tel til khona ane nei pa chu hi pen in chita banga chu leader khat hi a le til ho zo se hi ama sa pen hi ding e ma hi leader khat chu mi hon mi pil anu azui de hi ti hi ama hon a chi pi pen khat chu hi okay e ho langa hi leader iti tel hin room khana ki uma bell me ding chai bell in me ala mi agu am gin tel mi hung som lu ding sir hati ding e chu ho chu ani ki deji officer na officer tai e chu ho chu le khulanga hi ka training bon na wa chu hi lo hi in e lo zo si kung le bell hen lang I pen lang le su theng ding I piding ki ti chu director thu lo EPP thu lo hi mi zo si chu ho ta bang chu anung ki ju ji chu teng le hi cha hi ka si do nom kit khat chu hele kulanga DC rank hide da in office mo na he che DC rank pa hin ipia bolam tel jing ka sela mata athwa public toilet ti he asu thing ji wow che asu thing ji chu ni khan he ki ho jong ka chi na hin ka dong ta wen ama chu ni sia he anu su thing he ai le cha ni ipi ja he che na su thing ham tia he ka do wa chu te koi hoyan ham tia ka do wa le chi office mo na chu ka hi ati in nei ki mu ton pino wa le ungwin office a ati ama office okay he cha chun jing ka hin ni khat chu office overhead ka chiwin ai a le hi chai toilet jing ka sa su thim pa chu DC rank khat chi chu wow he chi pa chun ipi ja hi ti ta ba hi million khat hi a hi ti ta bang hin na bol ham ti ai ka do wa hele aman asin na chun ke main public a ding a hi na tong dom ka hi in hi ti hi chun office chu ala office a hi administration so te la dam te hoi to dinga ko hoi ki bui pi ala public a hi jun tha na tha na te hoi thi na su the na pa chu e ke a ding a hi ipiam phan ong ka adanga chu ka nei lu ya chu jing ka sai ka to hi wow ti hin ana sei nei se hi ve na le leader ka chu e ho la ngai leader ka chun bong ho hi mol ki cho ya ki hoi ji chu teng le ga si da ke ngoi chim ho loi kun anu nga hi ting pum ki cho ya hi ke ngoi ching lo chu ke ngoi chim ho loi kun ting gol ki choiwa amalanga chi a chi ha mai au sa hi ta hi peng leng lung ji a chi pa cho ke ngoi te na ju chi ta bang khu hi de da nei leadership ti sa hi chi chuna ga ji lo cho na pa agam chulai vitiam ami hoi thiam me vitiam ami ho hi ho mi ta bang bang hi ji in ingai tu ale ki pa ta khat chi ipiham te la ama ho hin ama ho gam sunga hi ga he thiding khat chu mi ki ta in so ting le zana zong hi mi hi 24 hours a dukan jong ki hong loi umai hi wow ilai muna so no mei chapang khat na ha chi a thilaga cho ayal khan ki me ta ta i ti ta a disturb di khat cham loi no mei khan hi ti a hi disturb di khat cham di loi so ting le hi cha hi training bol na hi thupi pen khat ka sa ki khat so thil bol te ho hi ki zana lin ta te ho hi anei win hi che hin kaloi ho khat kom hin bune zuin dil ha zan hin dukan ka chi ten thil khat ka chote ti a he kana sei lain ama hin gari nei ke man ju ka don tan iti hi chun gari tol thi pung ka ti ati hi che hin ai pui kham la na kham pun gari tol la chun i pi khodam ka ti ai le gari ka tola police on ei mana le ka driving license minus chi de tai ati jim hi cha chun ama cha ndom pun hi chin na ki ka chun Japan hon constitution asim hin Japan hon constitution asim chu ke yong hi Japan mi ke asim la chun aji lai loi la chun gato loi la chun jaw hi yong la Japan hon asim chu ke yong asim ka pan hi ya so regard ka bol de hi
ai ati jing ni e o lang ki hen la le government and ep bol hen lang lang ep ko am ti ai ki sei din ama ho wan chun government na to ki ti pa chu hoi ta ai khan tu ni ding a zan lin ta hen de pi chi wow as e ho gam jong hit jong che hi le thanu omen e ho lang di cha pa humul lo le lam jo thei lo le wang ki twal na lai nen na aban le pa mo hi Japan te hi question last question Japan I think in last question in dong amo hi time management team with akitin hi cha ko na no ma ko na na mu do ma ka bu time hi ama hon mi hi ki mu pi di ti ale iti pha nai ki mu di ham iti phan hoi lai mu tham ti hi ei do pe no hi jing ni khan hi ki mu pi de ngai som le ni ai ki mu tu ding cho te la amun chu seminar ho la hi ki mu ding te hi kan se yo okay ai le kyo na bu kan ne chai wen dom ta in manipur lang site ta ba ngai ta gelovin som le ni ki ti som le ni ma khai ki chi yo phanan te khati wen kan ne gelun ai la som le ni ma khai ka chi wa hai la mi dang mi cho andum nan e cha chon ama hon ei dong win we an chi hu nam ipt ham ta he ei do live in ki hon jam mi chu ka ki mu pi di hi in ta he ka se le I ta ki mu ding an ki te ham ti le som le ni a ki mu ding a ka ki te mo he ka tin ai le e chan o som le ni a ki mu ding na te pau chu ama ho som le ni a hom win ai la koi ma cha nom lo pha ro ki mu le tai ti in ke on he cha chu time manage time hi hoi ta hi ki zui lo ji ai program te hoi ki tha ai tai los ki miss ki bol ai tai ti ka ga si do no mi ni time is life e wa jang ku ki ten jong phatai he de win ave ni ki til ho ke win chule pa ba na ka hin do nom ki chile me KBC general secretary ne post nga na EPP ha Olympic EPP ham na ni ball ben hi cho EPT organize na ni ball la example khan nen pi the ja cha chu EPT na ni ball lang ai lo le iti lo thengam ti chu ki pa min e chin na to na ki te ho zo si pathina hoi ta hi pi la a chu tel alam pi te ho hoi ta hi ilun lu na hai le sumle pai thu chu ai te pun sumle pai hui yo la program hoi ta hi a ki chi a hai le pathine na to jing hi e chi dung zui chun KBC men department ke kapu sungin assembly kam gospel olympic ane ki bolin ichi gospel olympic ki bol na hin mi ho cookie baptist convention sunga mi ho agambi mi ho hungwin olympic sports ki bolin so ting le hichachun assembly te ho jong he ane ki nei ichi assembly ane ki nei chun assembly hi nidanga chu nikhat ni chang lu na hi assembly ki bol ji ichi chung hin gospel olympic ki bol ko mahin ken jong kan sin ichi assembly i bol di hi all mo having 2 hours pungni se lu na hi bol pungni se lu de hi katel mi hon ei ni sa na mi hon ni nikhat ni ki bola bon I macha ki sei do jo lo nangin pungni bol na ti so tin ei dat mo ai la program he kan go win pungni sungchen devotion ki bolin so ting le report aki pi in gambi lewer ai report ho secretary report pi in so ting le hung lo ho absent ho cheng so fine aki bol na lain so ting le assembly resolution ho yang pass aki bol na ki si sai it chu ka ve nu wa le pungni ki tu chen program te ho ya ne chi le in so ting le assembly ki bol sungen gospel olympic ki bol sunga chun nu te izan ham khan he le ka ki pi in ama ho chu hung pa te til ho na nei diu microphone na tu diu tu sei na chom chan na nei diu na til ho diu so te na til ho zo tem le tu sei zo se microphone tu yo se san dang ka sang som na le la ni tin ai le ama ho na abol so ke yin program cho hoi ta hin success ai in so teng le hi chi to ki from chun centenary ti he an ki bolin conduct an ki bolin hi chi centenary ayo hin mi ho hin mun chum chuma foreigner ho hung ding thing la na tuyang wai chumuna bolding ki ti so thila asa hi ai so thim noi mi ho hin foreigner ho che ei mat pi hen la le EPT diu ham i boi diu hi i hin agi chawin mi izan ham kha chun thing la na he bol loading ti hi an se ve ai hin lakin ai poi thing noi mi ho chu e ho langa pang de hi
aje chi piam dele e hon na ki tong dinga apa chom ding e ho adinga thil ki bol ding ki ti chu ama ho hin disturb e bol lo di hi e support zo di hi ama hon e su boy sa se e su boy sa ga chu ama hon ki chi sunga chu e vengun tin chu teng le sum le pai te ho yong ki thu pi na thei chen chen he ama hon apa no cha la di hi ti hi na ki sin ala mi ho cha na no pun e na tiếng nói mi ho cheng cheng jong group ho jing in jong sum hi tu loi chu ting le gari hin tu loi chu ting la amuna e venga hung ho loi hi izan ham khan omin hi cho hi ngai tu ale imi isa ho chu hoi tai si ma hele e ading ai pang hi ti hi ki chi ten aki muin foreigner tam ta hi hung win ama ho jong chu tiemna anekini in adi dia hi tu la thil program hi min ki chun sa ki ku ki ti ho cha bhara ho yang tam ta hi ki tu pi ji ama ho chu bhara ki tu pi jong hello bhara te ho he ama nan ki pu de wa ne le cha them khat bu chu ki pu do pi hi e cha hin dang ka in terms of lak te ho so hung zo si na su mango hin e cha hin bcm te akuna college principal hin chu te le BCM general secretary chu teng le member Baptist convention general secretary hin CBCN general secretary hin chu teng le Southern Baptist seminary Southern Baptist Church Southern Baptist convention hin tin America langa he ama ho hi khat hin chu teng le American Baptist churches akuna he mi thum angin ama ho zo season Benjamin Chan tilo si dang season sermon khat asiwin ai wana hi lak wal he su mang su ja yo hi Benjamin Chan so alubo dan khana hi umai chun he chi ama chan message ni pin ai ma ho jang ki pa win thanom ta hin program te ho ka mang aki mangin and ki le ti hi ka ga si do no hi wow he cha sum le pai te ho zo si chu pathin mapui na ji chun boin i ma cham le le ni hon sum hi an to win tam ta an to win chu te la awal jong i jan ham khan na lai hin la sang hin jal sang chỉ lại và chỉ lại ta tam ta zil do ding omin hin la min a ki chat pen le boy ding a gel pen la jong ningin boy su boy ta sanga aving tu zo le contribution hin mo zo anaga koi inam mi teo kin pi thiam jin inam mi te chunga ang ke pa thu ke sen inam se pe ho na adi inam se pe ho ding in chunga ke pa thu i sein chile chilaya hin thil khat kamu da ne pa creativity ki ti planning na bolan chu chom janin sei pi ti thei di hom thil organize bolding ala ipiti na bola hi da banga chu successful ta na bol wa it's a hi organize bol na ding hin pakai sunam leisi na hi thil ministry bolding apat na hin ama jong hin jan khu ba hin taw na anani amen it's a kunja ministry hi anapane it's an khan hi jong le mi loi la pai ho to taw na ne ke mangin plan te ho he ne ki gongin it's a he ne ki gon dungzuin plan thil te ho zo se so bon se ka ong ki su kem teng la sum le pai so thil te hoi bol zo teng la sum le pai sa ban na hi mi hon angai chai ta he an to jing hi chi ngai to ale pathian number 1 hi apan wang so angai hi pathian apan jilo teng hen mi husana hi thil ki bol do jo lo hi so teng le kawan phat na ga ti de tan te pathianin talen khat ei pi khat so mi khat ko ma thu khat ka sei chu ake wa hi ki le ngai lo hi ni chang di hai ade dai MBC general secretary pu visit lo ai lion ama hi tin a sei ni sa nangin thu na sei yo se hi aki nil thei pu aki zui te hi aki bo da ha thei pu ti ha sei jing ni ti ka ngai tu le pathinin talen ei pi khat chu mi khat ko ma hi ki sei khat chu a hom kiwin ang ki le pu ti hi ki chi tan ki muin chu te la mission secretary ka pu line jong paisa hi a san na mi ho salary ding hi pi ding hi a sat te le mi sakawa sum jong hi ki la ai ki mang sa yin thi okay iga asya le mi ho na sakawa an la do a pi jing thi ten tan wa tan wa na khat sei wow influencer kan na koi the nei na pa yo magazine ei lo le history maker ni na chu tu jana ke chu mi assembly ki to le tam ta ki ni khat ni lunga silu na ki to hen nangin pungnia ka na chai chu na samomong tu na last pen in hindongin loading tam ta kan yen chule shading tam ta na nei ding hin ka solo nom pon en la phat busy chun last question in na hindong ning ka ting pa
chỉ khang dong holding le azine lo lai holding thu in pasal khat ai lo le khang dong khat nunga khat dinga ji nei hi iti pha na zine ya pha nang he da na chule iti ki prepare wa pha na iti hi pa khang dong holding a to a khang dong ho viewers holding a nin se pi the de ba ke pa min han tha ho hi jinei na ti hi khan don la ya hi jinei de ite nung lang te hi jinei ya le cha te to in gap lin ta hi hu mahin cha hi ki boiji ain la japan gamasun kan chin na hin ka experience ka ama ho chun numi ho pasal ho to kan tha ho to ane ki kyu na chun interaction ki nei na chun ama ho iti a jinei ding te ho hi na ki gelam ta he ka do lain ama hon 33 years it's a sisunga choi ta preparation nei ding jile cha hi iti wa dam so ting le jile cha ka ne le ita banga hin khu kan nei dam te hi ki ge lai ato na ding ipiding ki ti ho zo si ki su tu mu wa so te le jinei ji wi jien nei zo te mu le apa sal hen lang an me yom le boy be se ta lo in chen lo chen ka na cho boy be se ta lo kan en kamu in iti ta bang chon e ho lang hin tilin reverend doctor khaya kam na seyin love is blind i ho he na seyin love is blind te hi min a sei si na hin ki ngai lu na chu mit so hi ti win aki mo chen wa hele it's a love is blind ki ti han lang yong la an chang tin sunga he an chang am lu te hin love is blind so ye ji ta ti ta bang chon ki chen din ding na he hoi ta hi ki gut tu angayin ita banga hi hin kho ka mandam ti hi hungayin achu ti lo wa hele jile cha ji hin ne ha cha hin ne ta lang anu ko mam apa ko ma sum thum jing ding ki ti so thira sai iti hi sun hi cho zo sia ding ai prepare ki bom mas chu ngai hi chu teng le khan don la ai thim jing na ho lam jam hi hoi ta hi i chan ga hi machal pi a phaham ti ho ge a hi hoi ta hi ki sim tu ma chu teng le life journey adinga hi ai chu jinei iti teng le journey tha khan ai te chi journey tha adinga chu khan don la ya hi mi hon disturb a bol lu masanga hi hoi ta ki gut tu ma jinei wang chu pha hi ade de ni ho lang hin 30 plus ai tlam teng la hin ita han langa te lang thimin amuji tawin hi hen lang he jong le tu la ga sidingin hoi tai ki gut tu ma cha le naw nei thi na ding din mun wang hi khel lo wa hi jinei te he na hi ka sin do no me so teng le hi sa ki gut na ding a hi pathin hi nga taw na pum hi pan la a ka ji ding so teng le ke ka na gu pasala dinga na gu na so teng no me jong ke ko na gu ka him ke hi pathin hi adok wang sa na hi wow ki pao me as pa tam ta ne sei pi bin ki pao min ke jong ka phat chum pin viewers soyang phat chum pi ding ka ta sanin chile chi question i do nu ma jong le comment section ayong in pi theo hi in tu ni ai ki hope you reverend pa Thangsat Kipgen ama ko na tam ta ni zel do ho pathin in phat thei bu no ho chile pathin ani pui hoi no ho ani man cha no zo si heaven ama ko nin tam ta ki zel do win encourage ng heaven ama jong to hi hapa am ministry chi pite to ai ministry hele Shalom Prayer and Healing Center Kampupi ki bolin jingka si ai 5:30 to 6:30 sunga he pathian thu seina to teng le tu lai nunga golang artiso ako na he lasa na YouTube ako na ki hajin to teng la khupi sunga ding hen taw na ki mangjin ade de hi chi kilte ho ki bol do na kunin pi nem cha to a Kampupi MLA nu injong chiki bola ko ne pathin na sa time phathe ibu e yong he sin so teng la khupi sunga mi hon jong e chi akida ha mun chuma he ki chi ji teng le ai pastor te nu pa hi dam lo ham ai lo khul chi ham okay ai tu chung in jong Bangalore khang do hon jing i jong in ama hon asin na hung loi honin Kampupi thip gam ta ama hon an sin now o cheng chu ki za chu hi as lumonum le jing e about to chu Shalom Prayer and Healing Center Kampupi na okay iti reach out hi thei de ham ba Kampupi cha healing center hi DC office ako na hi chi a Novadia hostel ako na hi chi ala lampia dak mloi
cha ko na hi lu na le hi chi ministry a hi tao tao na mun te ho jong aumin chu tel hol jong aumin koi jong le ho bung chum chum in jong game crusade ai lo seminar ki ti ho jong hi ki bol na the hi in chu tel le helai mun as ta sa dam lo za chum chum dam lo te ho jong pastor nu in anatau pi a adam izan ham khat hi aum ta nei wow okay ta pa nama ta nan sei banga chu hi shalom prayer and healing center la jong chu ini chi adam mo ma jong le in contact theo chule kem ho ai lo le pi ham program nei no ma la mo ani contact theo hi ji chen ani contact ho hitin ini phat chum pi diu chule ke pa me ne pa to chu kampo pi ke hilovin ai ho community sung ai ho state chule vanui le si na prayer hi ana samo mongin ya chu light na na pan hon chu mi ngai cha thia na pan hon chi ki pa ma jing tunia na pham man tam ta ne hin pi wa tam ta ne hung hil wa tam ta hong sei do jin cái chunga cái pa win chule pathinin kanu hin nang ne hin chule ministry pathe bo jing tan cái pa man pa thiên thang vậy